ko falade yewtugol ɗo seeɗa ko yowndiri e ɓe musidɓe meɗen aruɓe ɗo ardi Amérique maɗum Europe tawa hino engagé fi ɗaɓɓugol kaydiji surtout wono rewɓe Nicaragua e kala ka rewi. Allahu subhanahu wa ta'ala ko ati kon o dalika qur'ana makko ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Allah dali wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun walad darul akhiratu khairun lilladhina yattaqun wa wi afala taqilun. Nukugo o dali kanko subhanahu wa ta'ala wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah subhanahu wa ta'ala o wi o aduna wonde wurde mun ɗo kala ko yiwɗen ka hoore leydi ɗo immorde e kala nemaji ko neɗɗo ɓiɗɗo adama mari ka hoore leydi ɗo e kala ko Allahu subhanahu wa ta'ala arsiki en ɗo e kala yani étageji e cuuɗi ko sutiɗen ka hoore leydi ɗo fof mum o inni ɗum ɗo fo wonali sina nema hu gokkunni nema hu hodore. Ko fiyon warsiɗa yewtude ɗum ɗo hande ko nde tawde siɓɓe meɗen ɓen hiɓe yande e muskilaji molanaɗi tawdi hiɗi hulɓini moƴƴa telemma bange ka ɗaɓɓugol kaydiji ɗo. Allah tabaraka ta'ala o wi en nokkugo o aduna mo wonɗen e muɗum o wonali si wona la'ibun fijindaru, o wonali si wona hodo, o wonali si wona mere. Kono non o wi honɗum o wi ko akhira on ɓuri moƴƴande lilladhina yattaqun wonande ɓen arɓe ka aduna ɗo tahi ɓe andi ɓe luttata ka aduna ɗo ko neɓi o ko neɓi nyande goɓe mayay o wi haray ko ton ɓuri ɓe moƴƴande. O wi non afala taqilun e onon julɓe ɓen on wattanta hakkil e on waɗata doyi ndaron ko honno wato wurirde heɓon arsiki humbon kun ka aduna ɗo kono hara on yeddali Allah tabaraka wa ta'ala hara sabu ɗaɓɓugol arsiki on kun bonnanali on akhira on sabu ala komiɗuɗo ala njofojo ɓuri mo Allahu subhanahu wa ta'ala ƴetti l'islamu okki ha gasi o inni ɗaɓɓor aduna ma on o jooɗi o ɗaɓɓi aduna makko on tun ha ɗum perdinimo lahara makko ɗum haray ko perdi molanani. Idan kon wasiɗen yewtu falɗe yewtugol ɗo fi mum hande wodi yimɓe bu nodduɓe lam sifanilam probléme ji ko jama o woni rankortude ɗaɓɓugol affaire ɗi kaydiji o demandagol papier woni ko telen Europe woni ko telen Amérique ɗo kono pour le moment ko en général wonde yewtude surtout non Amérique ɗo surtout siɓɓe meɗen rewɓe kadi ngol lawol wiyetegol Nicaragua. Rewɓe Nicaragua ɓe ari ɗo surtout ɓen nam surtout ɓen siɓɓe meɗen ɗon hande buy ari ɗo hino maapi hino hulino faala heɓude kaydi. Donc jonnon si ɓe wattanali hakkil si ɓe andintinaka ɗum no wawa pusude on tigi ha o tigi perda l'islam mum on few sabu honɗum sabu faalede kaydi Amérique sabu faalede kaydi Europe. Nde tawno yimɓe buy noddilan tawa ko wonɗen nande kon wallahi koko ngalɗini ko hulɓini. Woɓɓe wiilan ɓe wi hiɓe faala landagol lam ɓe engagike ɗo fi ɗaɓɓugol kaydi kono no ɓe engagori non vraiment histoire mo ɓe waɗi on ko histoire wondanɗo ɓe e tampere fi honɗum. Si tawi hewtani en joni fi ɗaɓɓugol kaydi Amérique ha tawa goɗɗo aray Amérique ɗo o ɗaɓɓira kaydi wi'ugol kanko ko o raɗora ka maɓɓe lagine ko pasque hari himo naati luutiyankoyaga subhanallah. O wi o faala wonde ko wiyete kon pede ka haala français ko wiyete kon gay ka haala anglais ko ɗum o faalano wonde ko ɗum waɗi si ɓe raɗimo ka makko lagine. Jonnon hiɗen andi Allah subhanahu wa ta'ala ko o yewti en kon
fi yimɓe annabi luuto en ara waɗugol histoire annabi luuto bisnillahi taala ko neɓa sabu ɗum ɗo jaalike aduna o ɓe ari ɗo ɓe wi fi tum miijitagol tum fi darasi heɓay kaydi ɓe yehi ɓe windi histoire ji maɓɓe ɗin ɓe inni kamɓe hari ɓe faala wonugol waɗugol gorkoti debboti ka leydi maɓɓe ko ɗum waɗi si ɓe raɗa par ce que leydi maɓɓe ndin permeta ɗum mawɓe maɓɓe ɓen permeta ɗum hande ɗen mari woɓɓe winduɓe ɗin histoire ji wallini ɗo fi hon ɗum fi tu yoɓe heɓu kaydi ɓe yejjiti bakkatu mo ɓe woni wi'ude hoore maɓɓe on woni yelanade hoore maɓɓe on yimɓe annabi luutuɓe nde ɓe wuruno oɗo bakkatu façon no Allah halkirno ɓen ɗon non ha hande woɓɓe halkiraka non e hoore leydi ndi ɓen fuɗɗino ɓaɗugol luutiyankoyagal gorko e gorko yiida e mbaldi lette façon ko Allah debbo e debbo kadi waɗa la même chose façon ko Allah halkiri ɓen ɗon kon o halkirani non hay e goto sabu o immi malaikaɓe ɓen ɓe ari ɓe towni saare nden nde fop mayre ɓe towni nde ha ɓe wi malaikaɓe ɓen dowga wattinande hito gertoɗɗen e dammi ɗi Allah wi waylite saare nden ɓe wayliti saare nden nde hippi ko ɗum waɗi ha hande goɗɗum fuɗata ɗum ɓe jokkintini kaaƴe yiite subhanallah jonnon an a julɗo wi o la ilaha illallah muhammadu rasulullah ndara tawa ko ɗum ɗo woni an ko wakkiliɗa arde tawta ko ɗum ɗo woni ko wakkiliɗa argol an yani waɗa ɗum e hoorema ɗum woni go'o ɗimmel muɗum woodi wi'uɓe en subhanallah wondema kamɓe ko ɓe ittiraka maɓɓe ko paske hiɓe faala yaltugol l'islam ɓe naata chrétien yagal jonnon mo waɗi ɗum ka maɓɓe ton haray ko wareteɗo ko ɗum ittiɓe ton addiɓe ko ɗum joginiɓe ton addiɓe leyɗe porto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fihi ɓe faala yaltugol l'islam ɗum gasa goɗɗo inna joni ustage ko histoire tum ɓe woni moƴƴinde fino ɓe heɓira kaydi kono ndaare ko ha honto faalede kaydi Amérique defi en musidɓe julɓe tedduɓe ya yeeyu diina ma kan fiya heɓu aduna hewtanima an a taw ala lawol ngol rewa ala haala ka yewta ɓay tun ko ma fenande waɗi arun ko hay fenande hay wotere waɗa sina wi'ugol a faala accitugol diina ma l'islam on naata chrétien yagal ko ɗum ɗon ittuma ka leydi ma wowla ɗum ɗo tawaɗa andi Allah subhanahu wa ta'ala no innuma wa inna alaykum la hafidhina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun a yeggitino Allah no innuma ka wonɗa ɗon ndeɗa wowla kan haala ndeɗa ƴetta winda on histoire ma wowla ɗum ɓe windanama ɗum a yeggitino Allah no immini malaikaɓe wonɓe ma aynude hiɓe andi konko wonɗa wolude subhanallahi alazim joni si tawi enen hewtani en tawata ɗiɗo hewtiɗo ko ma yewten ko ma andintinen jama on ko ɗum falle yo jama on faamu musidɓe julɓe tedduɓe argol Amérique ko gonga argol Amérique ko ɗaɓɓugol nema aduna kono mi torike on en ardali Amérique fi hon ɗum fiyo en perdu aljanna meɗen wona wattitugol Amérique e aljanna on arɗen wona wattitugol Amérique onon wonnoɓe Afrique fuu tawno faala arde Amérique bienvenue welcome to the US on hewti Amérique kono yalli on tawɗo ko walagol tum fina tawa dalaji ɗin ka ley kunsasi ma yarli on tawɗo ko yayimo tu yaaka salon ma hocca dalaji ɗin Amérique e hoore ko golla kon fuu ɗi étage ko laba fuu kuran ko huɓɓe saare nden fuu teleji ko waɗa New York foori seken fuu downtown ji maɓɓe ɗin fuu kala ka yawɗa ayye étage ji waɗaɗi vitre machallah kono est ce que sa ndaari ha a gayni a rondoto ɗum naɓoraka mo ko ya ndaaru ha gayna acca ɗum bal wonɓe gollugol ɓen ka leydi ɗo ɓe haajaka e ɗum ɓe ndarata ɗin ɓe ala tan ndarugol ɗin étage ji yawgol uddita ɓanta gite mum ndara mi faami idan ko ɗum mi faala en faamu ɓay hari fof no sikkude ɗo ko ɗo woni aljanna aduna on en taw jaka ko ɗo woni fayda wonde catastrophe ko ɗum seydi ɗo ay ka men ko par ce que ɗo sa wakkilike a golli a heɓay
a heɓay ko ñaama, a wonta ɗo ha ronka ko ñaama, a wonta ɗo ha ronka ko wattoɗa. Kono hay ka waaleno ɗo ronkuɓe ka waala, wallah on andi ɗum. Hara nawo non arɓe ɓengoy hara ko jibinaɓe Amérique ɗo mari passeport ɗo janɗi ɗo ɓe ronku suudu ka ɓe waala, parce que ɓe perdino golle maɓɓe ɗen, ɓe perdino crédibilité maɓɓe on, donc ɓe wonino homeless. Joni noon an a julɗo, si allahu subhanahu wa taala o kimal islam, a ari a darike, a wi'i juge on, a wi avocat ma on, a moƴƴini fenande, a wi an hari a faala wonde gorkuti debboti, a faala wonde honno a faala yaltugol islam naata crété yagal, iɗon sikkude ɓe ko feytuɓe. Mi andintinayi on hunde wotere musidɓe, ɗo taho a wolde ngol konngol ɗo a julɗo, ya anduɗa mari bakkatu molanaɗo, ya anduɗa mari bakkatu ko allahu subhanahu wa taala, hiɗa mari risque kadi molanaɗo. Ko woni risque on ko tawde hiɗa wowla konngol tawa ngol nangatama ñande haaluɗangol, ngol nangoyama duuɓi aroji ɗin ɓaawo. Hiɗa wawi wiide ɗo an ko falnoɗa ko wonugol gorkoti debboti, wiya ko ɗum falnoɗa wonde ko luutiyankoyagal, tawa an ka ɓernde ma na ɗum desiduɗa. Kono ɓay tun a wowli malaikaɓe allahu ɓe windi, allahu subhanahu wa taala o nani ko wowluɗa kon, ɗum ɗo no mettamo ɗum hino mettamo kanko Allah tabaraka taala, himo wawi pusugol ma ha ñande go taw ko ɗan gurnan tigi wurata e ndi leydi. Par ce que sa wowli ɗum ha gasi, gundam maɗan no wawi fontoyagol ha tawa ñande go a yi'ay woɓɓe adda e mbuɗi proposanama fi yo on waludu hara ko worɓe an ko a gorko wakkiloɗa, ma hara ko a debbo oɗo ko debbo ɓe proposanama mbuɗi tawa ko ma jaɓaɗi, ma ɗum Allah dandu on tigi heɓude probléme nata ka prison ɗo. Lande prison ji ɗin Amérique ɗo ko ɓuri hewde kon ko luutiyankoyagal ɓe watta toon, par ce que ɓe sokidata gorko e debbo nokku ngotu, ko worɓe ɓen kafata cellule, rewɓe ɓen kafa cellule. Joni noon si tawi goɗɗo sokama 5 ans 6 ans 8 ans 10 ans himo ñamude wala heɓude ka itta tuyo makko on, ko ɓuri hewde kon ko hakkude maɓɓe toon ɓurɗo wawde o yaha o toñata o yana e makko. Donc ɓe waɗay ɓe luutiyankoyagal toon. Onon faalaɓe intervenugol ɓen fof sen woƴƴinoyi ka TikTok ɗo mi waɗa on interview, haray onon faalaɓe sibugol on ɓe woɓen ka Facebook, haray TikTok men on kadi ko Aljanna Family windi, buyno faala intervenugol e ƴettoyaɓe inchallah si woƴƴinoyi. Nam joni anditugol konngol ɗo ngol no wawma jokkude pendant onno peut-être dans quelques années, wiya fewndo ɗo na ɗum faalaɗa, hino kadi probléme o subhanallah. Wallahi ɓe waɗugol ɗum ɗo, si tawi an a windino histoire ma o, ma ono wonɓe ɗo ɓen iɗon mari siɓɓe tawɓe iɗon andi ko arɓe ɗo, gere ha andon ka histoire ji maɓɓe na siga ɗiɗo ɓe woli nder ton. Wona fi innugol yalta e diina, wona fi innugol waɗa e luutiyanko yagal, wona siga ɗiɗo, ɗiɗo no hulɓini, ɗiɗo no harmi, ɗiɗo no feƴƴiti, yani bonnere no woodi hakkindinde, ko no woodi goɗɗi feƴƴituɗi. Andi fi honɗum, si tawi woni a ariɗo, si tawi a naɓali histoire ma on to, sai ko ɗum waɗɗa ka histoire ma, mi tolkema rectifie. Si tawi woni a hewtinani laamu ngun, on histoire mo waɗɗa haray rectifie ɗum, ittu ɗum musidɗo julɗo tedduɗo, ɗaɓɓu goɗɗum ngo ko wowla. Iɗon andi ko honɗum julɗo hoolo allahu subhanahu wa ta'ala. Ɗum ɗo fof ko ukki probléme men e jamonge ɗum ɗo ko par ce que ɓe yeggitino wondema ko Allah okkata ɓe kaydi. Hiɓe sikkude wondema kaydirini kono fenande nde janɗiri wo heɓirta kaydi, subhanallah. E on yejjiti wondema allahu subhanahu wa ta'ala ko on ƴetti on lagine, o ambarki on rewɗon ka rewɗo wo, arɓen direct ardi visa, ɓe ari ɗo direct hiɓe ɗaɓɓude kaydi. Rewɓe ɓen Nicaragua ari ɗo, e on yejjiti ko canɗi jelu, ko buruji jelu, ko peyji jelu traverse ɗon si arɗon natuɗon ɗo, ko hombo wonno on wallude toon ha hewtuɗon nder ɗo, ndi piñande yaltuɗon lagine, avion je ko sansidirɗon fop, leyɗe ko seppuɗon fop, bis je ko ƴettuɗon fo, ɓay fo no anda. Ko hombo walli on ha hewtuɗon natuɗon Amérique ɗo sina Allah subhanahu wa ta'ala. Ko nde tawno arsikeji mon ɗi lanni lagine, si heɓuɗon programme no ardon, no wodi woɓɓe engaginoɓe argol Amérique ɓe ati on,
hara ben hibe ton ha joni be lagene ton parce que ko be nyata ko ndiyam mabbe dan hewtale algol America jonnon e o yejjitay on Allahjo ƴettuɗo on ton addi on ɗo o walli on ha natudon ɗo e on yejjitamo joni sikkon joni ko mbawdi moɗon ma ko wawgol moɗon haala ma ko welugol ɗon haala ma ko wawgol fenande okkata on kayde ndi leydi musidɓe julɓe tedduɓe wattanen hakkil wota e yejjito Allahu subhanahu wa ta'ala holo ka ɓerne ma ndeɗa moƴƴina histoire ma kala ko moƴƴinta holo o histoire ma ko o laba wo ko o laba ko o wowli wo ko o feni wo ko o feni wallahi si Allah o hoddita heɓata kayda heɓata si a windali fus si Allah no newnan ma ya heɓu kaydi ittowo ɗum ala hay goto ronkata ittugol ɗum ɗo on faami idan kon non fameten musidɓe julɓe tedduɓe wona an wonɗa wolde kon suɓu ko wowla ɓe innuɓe ɗo ɓe faala natugol chrétien yagal si Allahu subhanahu wa ta'ala nananiɓe ɗum ɓayle pellet o nanayi ɓay himo andi ko wona wolede ko Allah tabaraka wa ta'ala himo andi kala ko wowluɗa haray himo nande ko ɗum waɗi so wi'i kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wi alam tara anna Allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ardi o wi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah inna Allaha ala kulli shay'in alim. Allah dali subhanahu wa ta'ala an o wonɗo windugol o histoire ɗo Allah dali e on anda wondema Allah no andi kala ko ni ka leydi e kambo wallahi ɗen andi awa jentoɗen o wi ma yakunu min najwa ala e sowdodirayɓe yewtidirayɓe gundo ɗo ko sowdotoɓe ka noppi o woni wolude sowdoɗa fiita goto nanu o wi ala e ɓen sowdodirayɓe ɗiɗo sina ko tataɓo maɓɓe wona nayo si wona ko o njoɓo maɓɓe wona kadi ko fanɗi ɓuri ɗum wona kadi ko ɗuuɗi ɓuri ɗum ko hay antun e ɓernde ma nden siɗo yewtude haray Allah subhanahu wa ta'ala himo ɗon himo andi kon ɗum wonɗa miijade idan ndeɗa yaha wolana yeƴƴito ndara si siɗɗo ma ɓadaki ɗon ma ɗum yaha winda nde o histoire fenande ɗo wi'a a faala yaltugol l'islam dina Allah kanka Allah ƴetti jonno ma ko wonda e prix o wonda e prix himo acci buy jonno ma ɗum wi'a a faala chansugol ɗum wonta kefeero Allah nani ɗum wallahi no woodi konguɗi ɗi wowlata an a julɗo Allah ƴawnagol konngol ñande goo no woodi konguɗi ɗi arata wowlugol Allah ho ngo ƴawnagol konngol ngol lahato sabu ko wowluɗa kon sabu ko wowluɗa ngol kon ngol laatora no wowlirɗa no hay si tawni a waɗano ande e maggol idan ko wattango yiili e ko wowleten kon e ko waɗeten kon mi andina on ɗo kadi hunde wotere ɓe ka wonɗen ɗo ɓe ɓe feeta ndaare sheytan ko laawol hongol woni wallinande ɓe wonɓe arde ɗo inna ko faalanoɓe wonde gorgoti debboti maɗum ko faalaɓe waɗugol yani yaltugol diina si a yahi a wiɗo a faala yaltugol chrétien yagal donɗo islam naata chrétien yagal ko ɗum waɗɗaka kaydiji ma a yahi interview on ko ɓe atatoma landade mano tawa e question ji ko ɓe landoytoma kon fiya andu no gasa an tigi a ukka e woni hoore ma e wowlugol nden fenande hara anda par ce que ɗa wawi yahoyde ɓe innama ene joni a wi'i ko chrétien yagal falɗa natude ka ko ɗum ittuma ka mollagine ka inna hi ɓenna joni de pi arɗa Amérique ɗo ko église hombo yawɗa ko hombo église ji ɗi windiɗa subhanallah ko église ji hombo windiɗa ko hombo woni pasteur on faami ɓe landoma ko hombo woni pasteur on si tawi woni a anda a wolanali ɓe ko église on bo onɗa yaade ɗon taw awkike probléme hande kadi par ce que on gaynay ɗon tun miijoɗa accumi yami ndara église ndara de cheytan wallahi mo mari doole moƴƴa o fuɗɗorante woni point A hara mo andi ko faala kon yaw ha point Z ma ɗum wiyen Z ka lettre ji ɗin hatti ɗon joni o wi'ima ya wi'u an ko chrétien yagal falɗa natude a windaniɓe ɗum anaɓi a joɗike ɗo hitande
ay hali église hay e goto a anda église on to hikkori a yaade ka julirde jula be posana ma question ko laabe jelu yawda ka église ko homboni pasteur on go ara tawa ko ma yaha windoɗa joni ka église o yi shaytan ka oynama laabu perdugol dina ma ka yawtu windoɗa ka église fiya heɓu kaydi fiyo subhanallah fiyo ɓen ka église ɗon yoɓe windane kaydi ɓe rekoni sama wonde ma hiɗa arde ka église maɓɓe ɗo par ce que ɓe portoɓe ɓe feeta awa hiɓe andi ko honɗum wiyete l'islam hiɓe andi no tawa e traité mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam signiduno e Quraysh ñande sulhul hudaybiya on waɗano heferaɓe makka ɓe wiwno muhammad meɗen recommanduma kala julɗo accitiɗo dina moaɗa kan o arti makka ga o fatti men a arantamo kala julɗo accitiɗo l'islam ari taymen ga a arantamo menen non kala accitiɗo dina amen kam makka ɗo acciti rewgol sanamuji ɗin yahi tawti dina ma kam men yahanaymo nelaɗo maki sami'na watana en windi mi nani mi jaɓi fi honɗum nelaɗon jaɓani ɗum ko par ce que yiɓe andi kamɓe jokkuɓe ɓe ɓen sattata ha satta goɗɗo yalta l'islam yilto e rewgol keferu ko ɗum siɓe maki miɗo wakkili heferaɓe ɓayta ɓe hoolaki kamɓe hiɓe anduno dina maɓɓe kan woɓɓe accitay ka ɓe landi wondema kala accitiɗo ka siyay ka nelaɗo ko nelaɗo artirmo ɓe heferaɓe wurduɗen hande hiɓe andi ko ko wiyete iman si Allah okki goɗɗo ko wiyete iman sina hara o feeto ma hara ko majjere nangimo ɗum accitataka ɓernde makko a artaɗo innaɓe tun a falanatugo crété yagal ɓe jooɗo ɓe innama awa men nani men jaɓi la ɓe ukkete ha ukkoɗa wallahi par ce que si ɓe landike makko église on boyata tawa ko ma joni yaha inna yaha windoɗa ka église ɗon jango ɓe innama ko mboni pasteur on ko mboni inde pasteur on tawa ko ma yaha landoɗa inde pasteur jon ton ɓe landoma ko laabi jeɗu assistuɗa classe dimanche je ɗen classe ji maɓɓe ɗin ka église setanenama yahuɗo kadi fiya présent presque ko laabi nayi anda wondema hi honno heɓanama seede wondema yahi o yi kon to fokkiteno wokkude hoore moɗon heɓugol kaydi Amérique ɗo wona argol tun nde yaha le premier jour ɓennama hino men jonnima kaydi immo yaha na yawgol to sikka ko premier rendez-vous yata ko seeɗaɓe ni heɓata on chance yawgol tun ɓay ɗum non koko mi andi fimo wona ko goɗɗo sifantolanno a yahay jooɗoɗa ɓe noddama si rendez-vous ma hewti ɓe bugitanoma ma ɓe landoma d'autre document an non wiwɗo on a faala natugol chrétien yagal ma an wiwɗo on a faala wonugol gorkoti debboti ɓennete joni a ari Amérique ko freedom depuis arɗa Amérique ko laabi jeɗu ko gorko hombo yiwɗa welɗoma an inno ɗon ko gorkoti debboti faalaɗa ko gorko hombo wawɗa jokkodirde mum ko laabi jeɗu yiɗoɗa e gorko goo a posana ɓe a jabotoɓe ɗin question ji par ce que ɗo ariɗo ɗo ko freedom ni hande kadi a hulaɗo an wiwɗon ko chrétien yagal ko église hombo yawɗa jon noon ko ɗon fuɗɗotoɗa hande kadi setanennama ya yahu waɗa ɗum ɗo ya yahu waɗa ɗum ɗo ha tawa joni a ukkike nder ton an tigui handali par ce que ka yahuɗa ha wattuɗa assistido ka église yawɗa joɗiɗa nder to wom siɗɗo julɗo haraya perdi dina maka ɗum ɗo tun harata ho ko han entre ma an e justice on joni wonde yewtude par ce que sa ari komi inni on kon sa ari ka justice fi ɗaɓɓugol ɗo kaydi wona argol tun nde hewta tun inna assalamu aleykum komi ari ɗo ɓenna awa men yi kaydi ji maɗi jaɓuɗo ya la aray tawa avocat ma on no jooɗi avocat gouvernement on no jooɗi juge on no jooɗi interprète on no jooɗi ɓeɗo nayo ko obligatoire ma ɓe wona ton woɓɓe ɓeydo ma manka kono ɓeɗo ko obligatoire ma ɓeɗo ɓe wona ton interprète ma on ɓaygal fallirɗa o aynayɓe ko ma ɓe ɗaɓɓanama interprète añata ɓeɗa wawi anglais on famodirta avocat ma on ko ma o ara avocat gouvernement on golle makko ɗen ko honɗum ko fiita heɓu kaydi fes kala ko wolɗa kanko mari ko contreduisa ma joni a aray ɗon ɓe innama a joni hi a wi lagine kono iɗa wawno yaade pays ji goo ka no wodi pays ji goo hara ɗin ɗon kadi ko christianisme woni marsude ton hono Côte d'Ivoire honno yara ton ko pays ji jeɗu feƴƴuɗa arɗa ha Amérique ɗo si tawi ko fi chrétien yagal tun falanoɗa honno yaha e ɗin ɗon wano Sierra Leone hiɓe mari christianisme ton ɓe raɗata ko goɗɗo
wono Sénégal ɗum no ton pays buño ɗo ko africain ɓenna ma joni ari a feƴƴi combien de pays alandaki ɗon kaydi fi wonugol chrétien ko fi on no garɗa ha Amérique ɗo ayi fenande ma nden ɓay tun anga sikki ko nden ɗon luggata par ce que ko famingol ko si nden ɗon heɓike haray hande kadi piiji ɗin ɗumanni ke kala conseil ɗo yo waɗu ɗum wallahi ɓe trompa on woni par ce que ɓe ɓurta on woni ukkude Allah kadi tawa no seytinanma Allah no tikkanma si Allah faabakima ngol konngol ma singol ƴenti a wonta e kefero simaya yo Allahu dandu wota Allah nangitiro onon waɗuɓe ɗum ɓe yo Allah yaafoyen en fo meɗen kono musidɓe julɓe tedduɓe sa ari lawyer on avocat gouvernement on ko ɗiɗo o landotoma si tawi a maraɗo hay nokku ka yawɗa église haray ko probléme ko ɗon kadi nata joni ɓe habbo ma arta joni ko ma yaha ton yaha ɗaɓɓa kaydiji ukkoɗa ton ha tawa joni chaque dimanche a yahay ka église a julɗo noon ɓi julɗo wi o la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɗum kadi ɗa wawi aroyde ha ɓenna vraiment ko wolɗa ko na gonga par ce que haray ɓe vérifiude nokkeli goyi ɓe andi est ce que aɗa assistude ka mosqueji ka ala assistugol ka mosqueji hiɓe suivuma ka réseau sociaux ji est ce que a posti ha hande ka yawɗa ka église est ce que ko wonɗa postugol kon par ce que ɗon sikkude ɗum fof no ɗana ɓe ɗanaki est ce que ko wonɗa yodugol kon ko fi dina kana fi dina haray hiɓe andi musidɓe julɓe tedduɓe si tawi a ariɗo a wiɗo an ko fi gorkoti debboti hiɓe yiddema réseau sociaux ji ɗi ange rewɓe ɗon ɗumanni ɓe andi ko fenande wonɗa joni noon Allahu tabaraka wa ta'ala himo wi en ka qur'ana makko o wi neɗɗo on ka hawre leydi ɗo ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid o wi a wolata konngol an ɓiɗɗo adama o sina himo addanma ɗon goɗɗo ko winda ɗum mandina konko wonɗa wolude no winda maali nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki innal abda la yatakallamu bi kalima min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat nelaɗo maki ɓiɗɗo adama yo wattan hakkil neɗɗo no wowla konngol gotol hara ko konngol weltinaygol Allah subhanahu wa ta'ala hara yo kalkiltangol la yulqi laha balan hay o kalkiltangol konngol kono sabu ɗum Allahu on ɓantiramo ka aljannaji dowga Allah ɓanta fi makko ɓe maki kadi noon wa innal abda no jiyaɗo on la yatakallamu bi kalima himo wowla konngol min sahatillah hara ko konngol tikkinaygol Allahu subhanahu wa ta'ala ɓe maki la yulqi laha balan hara hay o kalkilta hay o hajatake fingol konngol fami nelaɗo maki yahwi biha fi jahannam o wola ɗo konngol o tawa kanko miƴata konngol hingol mari probléme kono sabu ngol konngol tawa ko ngol o werniroyte ka yiide jahannama ka ley kadi sabu ngol konngol ngol ɗo woli musidɗo julɗo si a daroyke yeeso Allah Allah landike ma ko fi honɗum wi'annoɗa hiɗa faala yaltugol chrétien islam naata chrétien yagal wi'a ko fi tuɗɗaɓɓugol kaydi Amérique ene passeport Amérique e passeport aljannatul firdaus kon ɗum ɓurma moƴƴande musidɗo julɗo heɓugol passeport Amérique ɗo e heɓugol passeport aljanna ko honɗum mum ɓuranma e a ƴettay ko ɓuri jasude wartira ko ɓuri moƴƴude kon ko Allah wi'anno kon yani ko annabi Musa wi'anno kon alyahud atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khayr e on ƴettay nden hunde ɓurde jasude wattitiron ko ɓuri moƴƴude ɗon andi alyahud ɓe zif ɓe yeten tan annabi Musa Allah moƴƴino e maɓɓe ha tawi ɓe remata ɓe awata ñameteji maɓɓe ɗin fof ko dow ga prépareteɗi tippo ka kammu Allah ittayno ñameteji maɓɓe ɗin tew e juiji yarete ɗin Allah addanaynoɓe hari ko non ɓe wuriri ko tuma ɓe weela o tuma ler repa maɓɓe on hewti o Allah tippinanoni ñameteji ɗin ɓe ñama ha ɓe hara mo kala hara hejjiti kon hoota kono ɓayi ko yimɓe ɓe ala barki ɓe wi annabi Musa torano men Allah yo Allahu on okko jonnu men ñameteji fuɗayɗi ka leydi hara ko menen yangantoɗi ko menen yata rema awa soppa rema awa rento duulo on sa non simen hendo men ñama annabi Musa ni ajaban onon hiɗon hawni e onon on ƴettay ko ɓuri jasude ñamete hoye fuɗay koye ɗo
tawa kadi ko yangana koy ha onon on ƴettay koye watti ton e ñamete iwowo ko aljanna Allah subhanahu wa ta'ala. Awa enen kadi wattanen hakkil wota en ƴettu Amerique wattitiren aljanna Allah subhanahu wa ta'ala musidɓe julɓe tedduɓe. Sabu leere ka wolta ɗon konngol ngol andata hingol hawni a mijata kono gasangol waɗay goɗɗum kono wallahi a tawoyay ngol hingol mari bakka to molanaɗo andite yo ɓiɗɗo julɗo wi'u o uddita hunduko makko o wowla malaika no hiɓɓa makko ko windoɓe o wiya vraiment kanko ko o ittimo ka makko ko ɓay o faala yaltugol l'islam. Go'o taw a waɗi fenande hulɓininde hewre ɗum kadi a woli kadi probléme mo tawta si Allah jaabinanima ɗum fewna ka wolɗa ɗum non si Allah ƴentini ɗum ɗon a heɓi bakka to molanaɗo. Idan musidɓe julɓe tedduɓe Allahu on kala ko wowluɗa o nanayi. Iɗon andi al-yahud ɓe futtuno ñande goye goto e sahabaɓe ɓe wi ko an yo kaarijo o Allahjo mon on no wuddi o okkata menen ko menen okkata o woli ɗum tawi hay o haajaka o sikki kanko nafus. Allah daloy laqad sami Allahu qala alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Allah wi Allahu on o nani ɓe wowluɓe ko ɓe wi'i kon wondema Allahu on ko o baaso o okkata o mara. Paske Allah no inni man dha alladhi yuqridu Allaha qardan hasanan ko hombo nyawlata Allah nyamande moƴƴere fi Allah no adde on aya alyahuda jowo jaka jomi mon ko baaso o mara goɗɗum ko ɗum waɗi si wonde yo nyawlumo. Allah daali noon mi nani ko ɓe wi'i kon kamɓe ɓe wowluɓe ɓe wi minen min mi ɓa ala ko mi baaso kamɓe mari. Allah wi min naningol konngol o wi hon ɗum o wi sa naktubu ma qalu mi winday ko ɓe wowli kon. On nani sa naktubu mi winday kon ko ɓe wowli wa qatlahumul anbiya e ko ɓe wari kon annabaɓe fewdo maɓɓe bi gayri haqqin ko wonda e gonga. Allah daali si ɓe tawoyimo ñande darngal wa naqulu min wi'ano yayɓe dhuqu adhabal hariq joni non meeɗe lette muusuɗe sabu ko haalano ɗon kon ka aduna. Isan yo julɗo rento e wowlugol konngol tawgol ngol ukkaymo e probléme rentoɗen e ɗum musidɓe julɓe tedduɓe no hulɓini moƴƴa. Haray ɗo on ari e ndi leydi hiɗon ɗaɓɓude kaydi kono ɗaɓɓire no tawata non hara ko hakindi kono wota on tigi ukko e probléme ɗi tawɗi o mala o yaltoyta e majji ko ɗum Allah innata wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna Allaha la afuwun ghafur. Ko ɗum Allah yata ɓeɗo hiɓe wulde ɗi woɓɓe wonɓe haalugol ɗi konguɗi ɗo ɓeno haalude konguɗi penale yi. Donc haray musidɓe julɓe tedduɓe ko ɗum ɗo fanoɗen andintinde jama on koɓe rento. Sa ari ka leydi ɗo ndaaru tawɗo vraiment kala ka rewata tawa ka ɓurma moƴƴande ka ɓurma laaɓande. Na non ɗo tun onon kadi wonɓe Europe ɓen fuu ko torondirɗen par ce que Europe kadi ɗen andi buyi hina ton kamɓe kadi ɓay tun hiɓe andi ko sa jokki rewɓe ɓen ɗon ɓen ton si heɓa kaydi ɗum koko anduɗen ko laaɓanen pos. Mi ala wolde ɗo inde goto mi anda hay goto e mon wona ñowugol goɗɗo mi woni kono noon Allah inni fa dhakkir andintin no gasa wooday ɓe Allah waɗi wajiti hande ko Allah tun andi ko ɓiɓɓe julɓe jelo ɓiɓɓe fulɓe jelo heɓa Europe ɗo ta ko Porto heɓi ɓen ɗum no heɓa accitirani sa yi'iɓe ko Porto yi'ata yi'annan ko Pullo Fuuta ɗum hiɗen andi ɗum. Wallahi hande si innama yo hara jama on ɓe wolu ko laaɓi pos ɓe wowli yimɓe heɓinɓe Porto ɓen Europe ɗo ma Angola ɗo kadi akoy ko anduɗen fimo Angola en yahali kono en nani inde mum haray ɗum no ɗuuɗi tawa ɗum ɗo fof ko innugol ko fi ɗaɓɓugol kaydi buy hara no jombi rewɓe fulɓe Fuuta no acci ɓen no jooɗi ka men ɓen hino tampa ɗon no soñjo ɗon. Si tawi Allah wallalima ko waɗuɗa gawo hara on kañum kan no wadde ɓuri ɗum Afrique parce que Allah innino en ko soɓuɓe ɓen e soɓuɓe ɓe yidata. Si a woni tun soɓuɗo a woni jokkowo rewɓe a mara ferta ɓengu ma jokko rew fami. Idan haray alkhabithat lil khabithin. Oui, donc haray kon mi fala innude
sen ari Europe en ari Amerique Allah moƴƴike men ha en ari ɗo ɓaygal fallirnoɗa wosi arsika ma alano America natano ɗo woɓɓe hewti ɗo tun ka frontiére ɓe mayata woɓɓe ari ha naati ɗo tun ɓe hewtu ɗo tun ɓe maayi parce que arsike ma ɗum ɗuɗa nder ga ansi woni a ari ɗo hiɗa ɗaɓɓude kaydi a anda ndin kaydi ndi wonɗa ɗaɓɓude si a heɓo yindi ko duuɓi jeloange mayri wondo ton a anda sabu nden fenande ko wonɗa wolude est ce que ɗum okkori o te kaydi a anda musidɗo julɗo teddude joni noon wota geru ange Allah haɓon haysi tawi ɓeeɗa acceptima ɓe waɗima welcome ɓe jonnima passeport ange Allah so haɓi ara a perdi si tawi no woni a perdiri nokkel ɗi ndiɗi noon ange Allah on haɓi ha gasi tawa kadi ɗa kañum kadi ange Allah on haɓi haray ko falde wiwde onon arɓe ɗo ɓen kala wonɗo ɗaɓɓude kaydi kala ka hikkorɗo a hore leydi Allahnde mi jonna on ɗo secret kala wonɗo ɗaɓɓude leydi kaydi e hoore leydi nin ka wonɗa hara ko kaydi wi'en fi ko wonira wawa natude yalta ka leydi ka wonɗa ɗo kala ɗaɓɓowo kaydi immigration secret ma on premier numéro 1 ko waɗata ko yagiru taw hakkunde ma an e taguɗo ma on ɗon laaɓa pos ko ɗum woni ɗum tawa na yahangol mo karamoko na yahugol shirk julɗe makko ɗen joyi tawa a mankataɗe kente moƴƴa dey he musidɓe julɓe tedduɓe hiɗon andi ko wasi ɗen jogii probléme ji ɗen ala régilde ronkuƴo régilo ko parce que enen e Allah en hollari Allah ɗen hoolimo 100% en hollali Allah hiɗen hoolimo 100% wallahi sina ɗum o régilay probléme ji maɗi har an tigɗa jiɓi kono ɗi régliri idan sina ɗaɓɓude kaydi minnuɗen la première des choses geru raɓɓeɗana Allah subhanahu wa ta'ala hara yahanalimo karamo ko ta shirkam mo few number 1 deuxièmement ko ɗum waɗata ko ya geru tawa honnon yani julɗe maɗen ɗe joyi ɗe timma hara ɗen ɗon ɗe mankali troisièmement heɓa non joni ko wiyete ko bonus rewgol Allah subhanahu wa ta'ala immagol juulana Allah darɗe ɗiɗi jemma kala probléme mo marɗa siɗa faala yo o hunto ko jemma huntirta hajoji maɗi jemma ko jemma gundodata e Allah subhanahu wa ta'ala ɗon andi gundoji ɗin fof hay ka leydi ga ko jemma ɗi gollirte idan ko tuma fowɗani heɓata tan wota aruɗo wi'a a golla overtime ma jokka fija jala immagol bimbi ɗum woni ko onon jibimɓe ɓiɓɓe ɗo no makode e ɓiɓɓe muɗum woni ko ɓe dewle muɗum mari probléme woni ko arɓe ɗo no faala kaydi woni ko marɓe nawnaje musidɓe julɓe tedduɓe première porte mo tappata on ko baafal Allahu subhanahu wa ta'ala ngal si a torali ngal ɗon ko ɗon sakkitorta si a sakkitorali ɗon a yangoto ha tawa a turnay ha turna tawa a artay ka makko ma tawa a heɓata ko falɗa ko idan ɗo si a winday histoire ma on geru tawan ha ko Allah tikkantama tawa kadi a ndaray ndi kayɗiri ha anda wallahi ndi watala waɗande fus o histoire o watala waɗande fus sina Allah waɗanimmi ko si Allah okkilan tun si laato joni noon si a immike jemma a juulani Allah min naalima darɗe 4 min naalima darɗe 5 darɗe 2 pet tawa ɗon goto ɓadaki sina an e Allah wonkimakin tun e Allah subhanahu wa ta'ala ƴetta surawol ngol hunjiɗa o ba'da fatiha gertun janga fatiha siɗa faala ko naasi e falaqi wattata ɗon ndeya darnde falaqi ndeya darnde naas siɗa wawi ƴetta qul huwallahu ahad inna ataynakal kawsar darne aradere nden waɗa sa waɗi fatiha ƴetta inna a ataynakal kawsar darnere ɗimmere nden si a gayni fatiha watta ɗon qul huwallah si a gayni joɗoɗa waɗa astaghfirullah tubaka Allah subhanahu wa ta'ala taw awwalan ko ɗum watoɗa wadde kala torotoɗo Allah a atoray tubugol ka makko taw nargol tinna Allah hokkan ɗum ɗo yaha la a atoray tubugol ka makko astaghfirullah Allah miɗo andi mi alama rewde ko timmi Allah miɗo andi miɗo foofi miɗo bonnudema nyande o nyande lan andi lan bonnudema mi tori kema Allah yaafolan ko ɗum woni astaghfirullah si a gayni juula e hoore giɗo makko kanko Allah on ko ɗum woni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam no wawirɗa wo ko ɓuri moƴƴude e no nelaɗo juulirte non ko du'a watte ɗon ka tayya allahumma salli ala muhammadin
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله mi windo yay on du'a ka hore video do fi postregol mo ka Facebook إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برو ko hebuda fere astaghfirullah yo sahibi la bi sappo astaghfirullah on no moƴƴi sahibi la bi temedere no moƴƴi sahibi la bi cappande jeɗɗi no moƴƴi wona innugol ko ɗum ɗo ton woɓɓe ni on alala nande ka Facebook mi anda say ko kamɓe way say ko on fo on alala nande ala kulli halin na'am si tawi woni a waɗi astaghfirullah on a waɗi a juuli e dala ɗon kadi biru ko heɓuɗa feere ɗon kadi kontatake ɓanta non juuɗe maɗe siɗa faala wowlan mo e pular ngal nanata ngal wiya Allah mi torike ma komin jiyaɗo ma kaari wonɗo ma bonnude nyande wo nyande hay sa ala bonnude na non feriɗa bonnude nyande wo nyande komin jiyaɗo ma kaari ɓiɗɗo kaari Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka as'aluka bikulli ismin huwa laka sawawata oɗo ka arabu ƴettumo ka pular Allah ko min ɓiɗɗo ma kaarijo woɓɓe ɗon de ɓe alalan nande mi anda ko no waɗi ka Facebook ɗo mi anda si ɗon nande so ngalan nande par ce que woni jiɗo en ɓe lan ɓe alalan nande ok woɓɓe ni no nande nam inna ko min ɓiɗɗo ma kaari astaghfirullah ko min jiyaɗo ma kaari ɓiɗɗo kaarijo jiyaɗo ma ɓiɗɗo kaarijo jiyaɗo ma siɗa faala mi torike ma Allah sabu moƴƴere ma nden sabu yurmede ma yaajune nden mi torike ma Allah okkoran kaydi ndi leydi hara ko kaydi moƴƴandi na nafaji lan aduna e lahara ma wi'a honɗum wi'a Allah mi torike ma fewnanan ɓe ɓiɓɓe am ɓe okkuɗami ɓay ko an okkinanɓe ma wi'a Allah moƴƴinanan ngal dewgal am moƴƴinanan hakkunde am min e moodi am moƴƴinanan hakkunde am min e ɓeygo am mi torike ma Allah toroɗamo wi'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ngol ɗo wowlangol ber wo ko wawɗa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki ɓe wondiri on mo wonki maɓɓe kin woni e jungo mum ɗum ko Allah ɓe maaki julɗo hay e goto tororta ko Allah o du'a sina Allah jaabinanaymo wi'ugol la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimina toroɗa Allah ko falɗa kon ko dewgal falaɗa ko ɓiɓɓe falaɗa ko kaydi falaɗa ko cellal falaɗa waɗu ɗum ɗo musidɗo julɗo tedduɗo fewta Allah on say non jokka asbabuji ɗin sa ɗaɓɓay looya ɗaɓɓa looya sa yahay yidugol e justice yaha kono tawa ko wolɗa ko wolude wona ko tikkinta Allah siko nawnare yaha ka docteur si tawi ko dewgal falaɗa fuɗɗa aɗon darude hande kadi ko ange hombo jombidirta kono wallahi musidɓe julɓe ko ɓuri en soñjude ko tawde hiɗen andi ɗen wakkili en rewa e Allah en susata yeddugol mo ma wiyen en susata no gasa salagol juulugol hay sen yedday mo kono en aami kadi en hoolaki kadi waɗana en ko falɗen consentorike mo en hoolaki ko ɗo woni probléme mo Allah o wi'i himo wonanma ka jiɗi ka miijiɗamo ɗon an kala ka ɓernde ma nden miiji Allah no wonanma ko ɗon o wonante sa miijike an vraiment ɓaya bonni Allah ko ɗuuɗi vraiment Allah jaɓantama duwaji maɗi o accete ɗon kono sa miijike a felliti pellet Allah mi maraka mi yaha mi mara hay e goto biro an watalan waɗande ɗum ɗo baben an watalan waɗande ɗum ɗo siɗɗo an hay e goto watalan waɗande ɗum ɗo bal min tigi mi gaynanta ɗum ɗo hoore an Allah kono an ala ko ronkuɗa si a annike waɗan gollan ɗum ɗo joni marsay wallahi sa waɗi ɗum a hoolike mo a amali rana waɗugol nyallal gotal inna mi torki Allah ha mi ronki na waɗugol lewru inna mi torki Allah ha mi ronki bal ko ya immo da'iman nyande wo nyande wallahi a heɓay bi idhnillahi ta'ala a heɓay Allah o okkoto simo hoddiranma si tawi kadi a heɓali o sansanta kadi okkorama ko ɓuri ɗum moƴƴude iɗon andi no woodi woɓɓe wona wurugol Amérique ɗo goye moƴƴani ɓe no woodi woɓɓe
be heɓay ɗo arsike seeɗa ɓe yimmoɓe hoota ka men ɓe golla ton Allah firta arsike maɓɓe o moƴƴa. Suka siɗɗo men no Sénégal ɗo mi wolta inde makko ko fokkitino argol Amérique ɗo o ɗaɓɓi visa ha o ronki o heɓali visa o yaari Sénégal gollal ngol ɗon woɓɓe go goɗɗum. Allah on ko ɗon uttanimo arsike kono hande kanko tigi o wi'i himo weltani Allah ko alano kon Amérique fes parce que hande gore e makko alɓe Amérique ɓe fof mo ɓuri ɓe siminni mo ɓuri ɓe jokkugol telemme ka dina himo ɓuri ɓe affaire ka jawdi Allah okkorimo mbuɗi moƴƴa tawa kadi ko ɓuri moƴƴude kon kadi himo naɓuri dina kan himo wakkiliɓe ko wawi kon. On faami mi yewta on ɗo wallahi miɗo andi siɗɗo meɗen goto anoɗo ɗo ɗaɓɓugol kaydi mi yewti neeɓi seeɗa o wi mo tori du'a mi jonni mo ko mi jonni on ɗo min yo wakkilan hoore makko wota wontul atori yimɓe ɓen du'a no hoore ma. O wi ɓay rendez-vous makko on hewti o yahi nyande o yahayno New York Federal Plaza anduɓe ton ɓe fof no andi nyande o yahayno fi rendez-vous makko fi kaydi din o ari o leeti ko Bronx o woni ƴettugol mo train o yiya ha hewtoya tawi o leeti moƴƴa o ari ha ka wiyeteɗo 149 Grand Cancos wonɓe New York no andi ɗo o tippi ka train ƴettugol oto yehugol fi parce que o leeti tawi himo jokki mo janga o du'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kono ɓaawo ɗum hari o waɗino du'a moƴƴa jemmaje ɗen o yimmi ko torki Allah o fewti Allah subhanahu wa ta'ala ɓay o tippike ka train o ƴawi ka oto ɗaɓɓugol oto Allah hawrindini mo suka africain jo o inni konto fokkitoɗa womi ɗo fokkiti Federal Plaza mi leeti noon mi faala ya naɓan joni na biso na train on mi faala yaw parce que train on no retardude tawi singal darike 5 minutes haray kanko mo tuti o neeɓi parce que o leeti ley ton kadi téléphone ƴettata parce que ka nder tinel train jeɗen dogata ka nder tinel fitu yon andu du'a on wallahi du'a ko kañum wattata ko sattuno kon fof ko newi ko du'a tu wawi ƴettugol hayre wattande ndiyam yani ko yorirnowa hayre newinira ɗum ɓuɓɓinira ɗum wa ndiyam ɓay o yidi oɗo africain jo taximétre jo o innimo mon frère wallahi ni ka wonɗa ɗo simi innima ya jonnan $200 mi naɓama Federal Plaza tawata ko yoɓete $50 ni simi landike ma ɗo $200 a jonna landi lan andi ɗum mi naɓete kono wallahi sa ƴetti ɗo taxi hara perdi rendez-vous ma on fes parce que embouteillage ko woni ɗo kon ɗum hino hecci on train ko wonɗa wolde ɗon siɗa faala yiltito kadi ka nder tinel ƴettita train on yaha kono sa ƴettiɗo min siko moɗɗin mi daari mi naɓete min naya jonna moɗɗin parce que sa ƴawi ka oto an hande kadi mi wata wirugol mi waɗaya otoje mi jokka e programme otoje nen sa leeti na probléme an kono min mi haalante woni gonga Allah waɗi sukan o dardaki o yiltiti kadi o ndaari ka nder ɗuma o yiltiti kadi o ndaari ka nder tinel o ƴetti train o joni noon leero makko yonino avocat makko on avocat gouvernement on juge on e translator won ɓe fof no jooɗi habbimo o leetiri ko yata 20 minutes ɓe hoddiramo ka téléphone makko on ala feƴƴude par ce que mo ka nder tunnel kono mo jokki mo torade Allah himo wi'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin Allah mi torikema nebinanan hande mi heɓa kaydi mi torikema Allah dandan mi yawda mi tawa ɗum ɗo gasi sukan wi wallahi ɓay o hewtoyi o yaltutun ka nder train ɓay o hewti ka o du'a tippaje ɗum no o yaltirno o yi message ji ɗin o noddi avocat makko on inni ko an tum men habbiɗo min noddino ha min ronki ko adi kom normalement ko an yata habbo jiso si sabbatako ma kono nde tawno ko Allah woni newinowo piiji ɗin wona an wona min wona oɗa Allah o waɗi nden nyande zison o habbimo wallahi ko min o wolande ɗo ko wona tindi wona taali ko bi rabbil Kaaba zison habbimo avocat gouvernement on habbimo avocat makko on habbimo ɓay o ari
tawi o leeti moƴƴa plus de 30 minutes joni, kono ɓayi o ari o hewti e ɓay o ƴawi dow. Anduɓe Federal Plaza ɓe fof no andi, hay tun ɗo ya itto iwu 4 tourna ya ha ka natirte ɗon taw ko laawol jutugol. ɓay o ƴawi ko wi'i kon woko andiri Allah moƴƴini, Allah jabini dowa makko, o hewtu tun ko juge jon tigi ati mosugol taw inni mo Mr. Ba ko ɗum waɗi hette bajo onni Mr. Ba ko ɗum waɗi, I know is the traffic. Onni mo andi ko traffic on, juge jon landi mo womi ɗo andi ko traffic ko embouteillage on ka, o yanni hi ko embouteillage on ko ɗum ton gila ka o yiwno oɗo o moosi o jali o andi no gasa Allah on newini o raɓɓiɗi kon ɓe waɗi yewtere nden Allah okkori mo kaydi nden nyande Allah jonni mo kaydi. Kono ko hombo walli mo haɗi o ƴetta taxi wangal ɗa o ara o bluwo ko honɗum Allah walliri mo train on ko ko o leeti fof ɓe no jooɗi habbimo ko paske programme ɗo on ko wiyeteɗo Allahu on. Nde tawno o suka ɗo o laɓɓini ɓernde makko nden o fewti Allah e hoore soobe, o noddino Allah ado nden nyande kadi mo laɓɓinani Allah, himo hooli Allah, o waɗali goɗɗum go o rewali nokkugo kaka Allah baafal ngal ka Allah o konkuno. Nde o konkuno ha Allahu subhanahu wa ta'ala jaabinani mo, tawi ɓe fof maɓɓe ɓe tongoto fi makko, ɓe habbimo, ari kadi Allah okkori mo kaydi. Idan musidɓe julɓe tedduɓe, wiwɗen onon ɓe sukaɓe arɓe ɗo wi ko faala ɗaɓɓirde ɗo kaydi, ko fi ɗum ɗo fi ɗum ɗo fi ɗum ɗo fi yaltugol diina fi waɗugol luutiyankoyagal. Mi torike on, si tawi kaydiji mon ni hewto yaali ka immigration change ɗum immédiatement. Si tawi woni yahi tore Allah yo Allah yaafo on, kono ɗon mari bakkatu molanaɗo tawɗo kadi komo wonɗon jokkodirde nyande o nyande fi honɗum keeso mon on wona traiteteɗo jour goto inne on gayni. Mi anda si ɗon famude probléme ko ɗum ɓe siɓe ɓen ukkigoy. On andi say ko probléme warata tu wolande wotere on gayni ɗon gasi inna yaheɗa tuba inna astaghfirullah toroɗa Allah yo Allah yaafoma. Kono joni ko fenande tawde nyande o nyande ɓe yahi ɓe renouvela nde ɗo fenande, ɓe ara vision ma avocat on inna ene ko adduma ɗo kon ɗum o inna ko parce que miɗo faala yaltugol l'islam, parce que avocat ma on tigi o landotoma chaque fois des questionnaire e hoore histoire ma o ko mata waɗa hunji ɗum. Joni non ko honno wirta astaghfirullah, honno tubirta ka Allah nyande wo hiɗa répétude la même chose, hiɗa arde répéta la même parole. Iɗon andi sharti tububiye on ko annadamu ala ma fata, ko nin sugol taw ko feƴƴi kon e desiddugol kadi a ruttata ko a wowltata ma a bonitata nden bonere nde bonnuɗa ɗon abadan. Joni noon si tawi kesuma o wona e hitande, si tawi kesuma o wona e duuɓi ɗiɗi, si tawi kesuma o wona e duuɓi tati, haray ɗum ɗon no ka hoore ma, si tawi tun a naɓanino ɓe, haray ko hitande kala ma lewru kala ma nyande noddaɗa kala a répétay wondema a faala yaltugol l'islam naata crété yagal ko ɗum ittumaka mon addumaka maɓɓe ɗo. Fanna ma on gayni daali ɓe innuma hino men okkima kaydi ma ɗum men okkata, haray ɗum ɗon hande kadi ange mum ɗon jogodiri wayiwa ko ɓenta kon tako e foññe ange mum on sertota. O inniro ɗo kañum kadi ko luutiyanko yagal faala c'est la même chose. Ko nyande o yahi wo o wiyay kanko handen kadi a susta kadi innugol ɓe ɗo ɗa addude ɗo ɓeyguma an wiwɗon ko luutiyanko yagal ittumaka moɗon adduma ko ɓay an hiɗa wadde ɗum ton ɓe falama nangude ɓe warama ko ɗum dogimma ittuma to adduma ɗo a heɓantaɓe konngol innugol ɓe jonɗa addude ɗo ɓeyguma. Sono hara ko gorko a doyta haray ɗon ko sa ɓeydi tana on kadi a ƴetti siɗɗo ma gorko a wi ko oɗo jombidirɗa e mon ara ɗo, hara on ɗon kadi a harminanimo jombugol ka leydi ɗo par ce que a innimo ko luutiyanko. On yi probléme jiɗi. Donc ɓe ko ukkugol kala conseil ɗo yo wolir ni histoire mo on wallahi o hukka woni probléme ɗi tawata on ƴawoyta, probléme mo tawata on ƴawoyta. Joni sa wari o tawi hiɗa mari ɓeygu ma hiɗa faala jombude ɗo tawa hay sa jombi ɗo ko ya suuɗo a suuɗa susata siñude ma ɗum sa heɓi ɗo kaydi a wata addirgol ɗo ɓeygu ma kaydi ma ndi par ce que a niɓe ko a luutiyankejo. Si Allah non ƴentino yingol konngol nyande gol ngol jokkima ma ngol jokkoyi ɓiɓɓe ma par ce que no hulɓini ya aru ka leydi ɗo ko heferaɓe ɓe mari doole ɗo, ko christianisme on mari doole ɗo ma Europe ka wonɗo yaade ton. Joni noon immoɗa an wowla ɗum ɗo si tawi noon ɗum jokkoyi ɓiɓɓe ma ɓe jango honno innoyta. Si tawi woni a wowli ɗum ɗo si nangalima an
jango hebo yibi kun inna ko ma handi to danda kun gonta juldo few kun wakilaki onugol kal islam konno gerdoyta musidɓe julɓe tedduɓe ɗo haray ko ɓuri ko moƴƴude ko en wakkilo e éviten piiji gono ton faami donc ko ɗum ɗum mi falno yewtude anda ko woni wadde ɗo fi live on ka TikTok ɗo donc haray tigi ko ɗum ɗon mi falno yewtude joni sayno wodi faalaɓe intervenugol haray ɗo wawi essayude fi intervenugol inchallahu taala daren si tawi woni ɗum annoto kono noon mi anda ɓe inniɗo live on o wona e ende e nder 4 minutes mi anda ko fi on ɗum mais toutes les façons haray donc ɗum ɗo mi falno andintinde haray yo jama o wattan hakkil si tawi enen kadi siɓɓe meɗen no ari ɗo haray ko en ɓeydu conseil golɓe taw on tigi ngeru ha yalta kal islam sabu ɗi piije ɗo haray fewten Allah toroɗen Allah on ala ko o ronki Allah on ala ko wawata bisnillahi taala o walla en haray ko ɗum ɗo mi falano yewtugol si tawi no wodi ton ko tawata haray woɓɓe moɗon famali haray en famoyay kadi ka vidéo ji sen partage oyi ɗum on inchallahu taala ɗo haray mi ala famude TikTok on ɗo ɓe addiɗo message fi landugol e live on mi anda noon ko ɗum waɗi okay. Naam joni aray tigi aray ko ɗum mi farano arangol ɗon haray fo jarama ƴettugol tan moɗon on ara jento en ɗo yo allahu ɓeydu moƴƴina gollen hokka en baraji ɗi haray ɗo mi sikkuno woɓɓe wawa intervenude ka TikTok kono sikkaɗo marsay par ce que ɓe bloqué ɗum on donc ɗo joni aray no gasa jango kadi inchallahu taala se wawi arde we have detected activity that your current life complete seem to continue your current life. Okay. N D. Okay, joni haray ono ben ka Facebook to fo min nam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haray si Allah newni en jango kadi inchallahu taala haray Allah ɓeydu moƴƴina golle mi torki Allah subhanahu wa taala kala ɓe musidɓe meɓen arɓe yo tawi no faala heɓugol kaydi Allah hokkorɓe kaydi hara kono lawol no moƴƴiri o newnana ɓe hokkugol ɓe kala moƴƴereji koni kon ka hoore leydi ka yani ka nder leydi ɗo e kala ka ɓe wontiri iwɗo ha Europe kala maporɓe kaydi mi torki Allah yo Allahu newinan on heɓon kaydi kala kadi ɗe maporɓe dewle ɗen yo Allahu hokkorɓe fi dewle ɗen haray sukaɓe buno landi en fi ɓe nguli jiwɓe kadi buyno yewti en fi modiɓɓe inchallah en aroyay explique ɗum ɗon jonno en kadi numéro ka waten contactude fi faalaɓe sonnaɓe ara ko yimɓe ne'iɓe tawɓe taho kamɓe koɓe responsable siɓe ɗaɓɓa kadi fi goɗɗo wonɗo responsable inchallah haray assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa jazakumullahu khairan. Okay, sikki internet on. Okay.